Fakamahino kiakoe Koshi ekudoki ilo eni Ai manako fefine E ekusi o kiakoe E ao holido ope Asi o kulo to vale Kufie aonga kia koe Ha umu a ke tau O mata mahi na hopo Ke tauta mo whanongo Si ile o oe teiko Si malama ae wha I he funga ka saua Ko si ene whaka anaua Ki he honi kau kula He ekusi o kia koe Pe ao holido ope Asi o kulo to vale Koe fie aonga kia koe Hopo atu ki to awha Tu'uae o mamata Na ake hange ko hasi o ata Asi ene tapa me he waha He ekusi o kia koe Pe ao holido ope Asi o kulo to vale Kufie aonga kia koe He ekusi o kia koe Pe ao holido ope Asi o kulo to vale Kufie aonga kia koe Asi o kulo to vale Kufie aonga kia koe
Hey everyone. Greeting, bienmalele ito ang katapik mo may ke polo kalama i po ko ini
Koe poko e ni koe Relationship 1-on-1 by Master Helu. Master Coach Tupo Helu. Koe ku programa ini aku i koe Relationship 1-on-1. Ko kua hen ke u whakatapu ke a whio ai otua i ho tau hao ngā. Whakatapu ki he tonga ko tope o ku mea mai ke e ku programa ku whai atu i he pōko e ni. Pako whema upike a ko i mea koe relationship, pe koe te hoto wā, pamu hoto kau mea, pe ko hoto Māori, pe ko hoto fiancé, pe ko hai pe te whihangahangai, ko hoto best friend, ko hoto wā, ko tauhi wā, kau ia i he kaweikoula, pe koe wha i kaweikoula o ku tau tui ki ai i ho tau culture, koe ni o kui koe tonga culture. Pea, ko poni, hopefully, ko ki fo i polokalama fo o weni te kai ke pasi a maasi i Amerika, kau whema upe ke u pikin haki fo i mea fo o. Aia o ku pehe na utohi atu i he ku pesi Relationship 1-on-1. Ai tangata pa moe whewhine. He kona uhi ngā whoki o ku lahe mea koe koe tai mahino. Kai ke ilo i he whewhine ia mea koutu uai. Pea kai ke ilo i he tangata ia ai tawha a koutu uai. He? Nā ngāhe ki taua he otua i hono i misi. Nā laki ngāhe tangata he otua. Pea ne awhio ki he tangata o ku whakawhaofa. He? Pea ne hangarewa he otua o whakamohe tangata, pea ne toho i fo i ripi ko ia me a atama ke ngahi ake whewhine. Pea koe whewhine ia na e mastermind hono ngahi he otua. He na e. Fōrerei. He? A ka tau pehepe ko uhinga ia o ku ki hila i koe tangata koe ki hila to taha to oua. Ki he whewhine he kohono mastermind kohono ngā he otua a tau tolu whewhine ke whaka ofa. Fōrerei, whaka ofa. He? Taha ko tope, whewhine ko tope o ku fōrerei, whaka ofa. Ta tawa i bepe ko hai koe. Koe hai whamiri na ke hao me ai. Hao hako. I tonga. O ko ke whaka ofa. He? E na ngahi ki tau hei otoa. Pa pepe ke matakari ki heke he. Pa koe tangata ia na e. Ho ki ai he otoa hono manawa mo ui. He? Pena ne ngahi tangata. Ai ke tau. Ilo pe koe tau tolu koe tangata o ku kehe ia. Hane whakaukau. Mane tō onga o ku kehe. Pa koe whewhine o toi ma kehe mo ia. He koe tangata ia, ka nau ka whakakaukai, pēnā tōla ha mea, o kulaki whakakaukai whai mea koe ke lava, pa tō ki hoko ke whai mea ta. He? It's like a box. Pēr koe ke pipi ke whai box ia, tau pehe pēka pau koe whai box, tapuanga makakai tangata, koe nau ata mai e, o kulaki tackle pē whai mea ta ke lava, tō ki hoko ke whai mea ta, pēr koe ke nau piki. Ai au koe ke nau tau pehepe o koe ke waea ke he kehe hange ko kakai whewhine. Ko tau tolu ia kakai whewhine, ko tau tolu e. I mean, waea ke he kehe koe lere koe ai. Ko tau atamai e, ko tau atamai e. Ko ne tuu mai koe waea, o tau osi whihi pe tau tolu he tau emotion, pea o tau whakaukai mea katoa, ka ki rea mai si ana, man, ko hau hinga ne lepe he makau. Whakakaukau ia pēu. Lere hake fo iwaia koe, e whihia he fo iwaia koe, ai mi ngangana te ngai fo iwaia, a mi ko tau tolo e whewhine, he? E fo ki nai ngai tau tolo ke tau
There's a whole lot of women. But this is the man. This the man. This straight. Okay, this is why they call a man. That's why they act like a man. Strong like a man. So the woman needs a what? A man. Hey? Okay, if you're not going to man no 40 peripa. Are you a man? No. I want a man, like strong, like this. This is a man. And this is a woman. Mahu kala, mahu fio he mea keke. Kota whai keke hea. This is a man, and this is a woman. Tako ta whakaukau ke. Ta whakaukau e whewhine o ku emotional, o ku femininely, hei tau re whakatonge. Nagging. They're always nagging. Because you're going to venting to each other. Pehakoa. Koi pehato ke alo fufula karachi ka te rea mai pe. Ai ko tau pehe ko fefine ta no no feren he. Paufu ke tau vented out. Ia ko ki motoa ko ni tuk mai pekao. He? Va veni pe ke wili hono last name ke hoku last name. He ko fuko ko pure. O ku uluia, kau nekia, mio iho, he? Ai ko nekte. Whiwhine, mio iho la tangata, ko tau pehepe. Ko ta whai kehe ia, a taua, tangata mo whiwhine. Pena ngahi pe ki tau ki ta whai kehe. Me ko kui ko he kau palangi ko opposite sex, he? It's opposite. You see, it's opposite. Straight there, kay 4 ke mo lan ke mo 5. Ay ko opposite sex ook nou attract. Pek tau behebe ko na femanako aki. Ang ko hiwa ko na taat. Te ure pe he okuta femanako aki. He? Ko rea ko tangata ko ke fefine. Pena ngai foke tangata ia ke chase fefine, he? Kai fe mau ha fefine ke ne turi e ha fusiana. Tangutu pe ko to unga ko ki lady, he? Ka wa ko ia te mea kon ko relationship. Fe mau ke ha ko. Ta wa pepe ke ta ofiha ko te ke ha ko. Isi ko awen to mari. Fe mau ke tangutu. Ka fe mau ha ta. Chase me. You know what I mean? Let me see if you can catch me. Kaya nga fefine, a lady. Fia maa tangata ke chase after ya koe. Hena ngahi pe tangata ya ke chase after he fefine. Chase after he for you rip. He? Fia maa ene for you rips ke o mai ke na ke kakato. Kahaki motoya al holo ta ane for you rip. No. Whanonga maka. Whakawave, kai kumiho foi rip. Ka ke lava ke kakato pa ke pala nisi. Koe me ea kouku. Lahi e tae mahino. He? Pena e ngahi pe tangata ia moi fefine ke na iko. E na ngahi o tua panisio ke tangata au fia he kwa heno fine motua. Ko iwi. Pena e ngahi pe ki na oia ke na iko. Ka ko iwi ko help ia atama. He? Pa ko atama rewa, ke ne whakauka e family, provide. Alu kume ngā ue, o te ke nofo i api. Alu, iate, tuku e lau ngā, koe ko hawhine motoa koe. Ngā ue nima, ngā ue tolu, ngā ue wha. Ngā ue peko he koe tangata ko pau e ke ngā ue. Whakakauka i ho family. Pa kono whatongia, ke ne o wha i hono maari. Pe ko hono kau me a. Pe ko e hono partner. Ke ne ofai. Ofa u. Ka pau mao hono fine moto. Pa ko e whatongia rewa fine moto a. Ke ha. Ke ne hiki ha ke tangata. Tokoni ki ai. Respect.
fite i ko ke tangata. Ka pago ki motua o ku sa ia he kai steak, porque ha fanga ma be a steak. He? Kat penga ko ki tua o na fa ko heart attack. Ka habe me ne fia mau feet to ka nga e motua. He? Ngai hono vala. Me tau si oi ko te mi ko Maria hata ko ma a mai tangata. He? Faka of he ko no mari ke ngahia. Ako taimpe ko na singkolo ay te sa si mata singkolo mai pe ai tamagoena. He? Tapuang pe mo ko. Mata singkolo mai pe mata tai pe hamari. Tapuang mo ko. Pe ilonga pe ka kai ko na mari na ma. O he nga he fine. Ka kai ko na ka me a na fiance. He? Oku kakai fine fo kakai off. Pe kakai tokanga ki hona partner. Ai hona vala, he? Ako ina to kakai patapato mai ko na hani. Fiema o ke ai ha pereti, ai ha huhu, ai ha here, tangutu kilalo. Kai siwa whanau ko ki tangutu kilalo. Tai si pinga ulere ke whanau. Ako tuhu ia ko e fefine. Amina pure fo fefine he api. He? Pa ko ne popula pe ki motu a. Cut loose ato alo. Fai kava. He? Ko mea mai fia. Ko tau tanoan ho tau culture whakatonga. Mea mai fia ko kai tangata ko e tonga. Ko nau si I whiohi mo nau kakai tangata. I mean, hange ko ha motu mai ko ha whanki kau kosi ko nai hai ho nau vai ho nau api whine matua. Ko nau cut loose ato pe ko e. He? Namu lere, I mean, teu lere. Lue atu ke au ke whaikawa ke siho toa. I mean, nā toa whoki. Kau tātka koe. Kau ka whauha tohi ke toa. Vete ka atoa kau mariko ni koe I Texasi. He? Ka kona ohi ngā whako koe ko ohi ngā whakamāto ato. He, kai ke hatala noa ia e whai I haonga o e whaikawa e mooni. Tala noa loi ka tope mo e usu, mo e whao. Ma loi. He? Hau I ko whaiwhi kau? Loi. O si ilo he nao tō. Ai ka kuhinga ka koe mea ku whakalata ke kau tonga. He? Whakalata ka nau ke nau o pēsi tangutu, hiva tātā. I mean, tātā nau fwoi hiva usu. He? Ino nau ki ipukawa, pe hau nau ki marena pe siot ke tō a tahine. Mari mai ka ifo tangutu. You know, me o whawhanongo e. Tahine, ki sio mai. Ka e hangatono e sio, he kuhipa. I mean, ka koe mea wifo koe ke mātua tangata tonga, he? Pe aku sai pēko tau culture ko a tau tō. Ai a koe, anga a koe tau culture. Pau peke nau whaikawa, nau whoki mai ki api, tāria te ki I haka, nau kai ha nau whoi ngako, he? Konga manioke, alu mai whoi polo ki ai, alu mai whu half a mayonnaise. I mean, this is our culture. Man, wow, this is good, hon. Yeah, that was a big man. Don't my hand get us a guy that the Gilgilok. Pe mai whine motua, hey, hurry up! I'm sick of you. Look at your face. Hipa maha sia. Ai me ka pepe motua. Hau ki he ka tūra rau pisi. Ka tūra rau noa. Hau ki he. Ai me koe anga e tau na whakatonga o whani pe ia. Ma oi pe ai whani ia ai onga mātua. He? Pa tau tupu hau ka whakosiwa. I he mea koe. Ai anga koe whiohi koe tau tamaima tau whae, he? Ka te au mo tupu hake I api, koe tamaina tau pehepe, na e whamarahi I tonga, he? Whama pea, tōni ulahi pea, whakatau atu ki siapani, he? Ai ko manatu ai koe niu ko, ai ko whakamō moa, he? Whaalua mo tamaiki uta.
Ai mi ki whare tonga, he? I mean, tunu koe mani o ke, koe pa ai koe niu ko tipi aki. I mean, I remember I went with my dad. He o whaao koe ke he feel koe ki tonga, he? Osi koe apa mau te whoki mai ki kolo, hai uta mai, kuki, hape me utoko ni whoki ke whae, he whae aku ia. Kone mea pēna e whae koe, tātā ki tā pe mo hiva hiva. I mean, ki team basketball. I mean, kai fia bek tamai. Ko hape me whae. Ke fia ai bek tamai. Ha vivi ai be ba ala pe ki uta ha whae kuki, te alu ki uta te ha whae kuki. I mean, te ko sia tamai ofa be. Ka koe tamai to ton ke pe. Ofa I hono mari. Pe ato e provide my family. Kai ke nofo koe tau seo koe ke kakai tonga koe taimini. Alo whina moto anga o e tolo, kai nofo moto ai api oha. Tau he whanau mo whai haka, mo whai fo. I said, what? I mean, this is the 21st century. O nofo kakai tangata tonga ai api, kai alo whina moto anga o e tolo, Pea whoki mai whina moto a mohe kai ala moto a whaika. I mean, good. This is the reality of our culture now. E kautonga, he? Tuku ke he pe whahinga I au koe o ko. Nā whaupoto poto. Koe nau ki business, pe koe iate, pe koe construction, pe koe. Ha pe nau ki business, he? O ku nau run ne family. Kai nofo pe whina moto a tau he whanau. Pe koe pehene ki ngāo e pataimi, he? He taimi kou kei reka e whanau. Pe koe taimi kou lalahe e whanau, pe aole whina moto a ngāo. He kua fulahe whanau ko ndang tatahao na tōna whanau api. Ka koe tau kauchan kou tau tupu ai. Pa koe relationship koe ai whae mo tamai o kuna wheo whaaki. He? Ango ni koe usio koe ke tupu hake e kuanga mātua. Nā ka teke usio he tamai o ku kape ke he whae. Te kai ke usio au talo e tupu o kape tamai pe o ku ne tā e whae. Pe o ku ne talongi aki hafu umoa pe ko hafu fo I niu e whae. Me a koe whakaapa. I mean, talo e mau tupu. He? Pe a tupu hakarewa mau tōlu ia o ku anga kehe. He? Tupu hake au ia tau maari me ki whanki I mātua. E whuke ko compare ta mai ke whanki mātua. Au kutua. You're not like my dad. E me ki matua ta. Huko mai al. No. E whuke te compare pe aku te hau ki muri pe aku te sio he. Ngai mea ke. He? Alu koe civilai se pa moe te sio ai. He? Aia, ngai familia ni ihi oku kehe peho nau brought up. He? Ka koe tangata o whia mau ea kene provide, pe tene tauhi hono family. Pau kene fua ea ka kawa koe o e whakakaukau e mea koe family. Ko tangata aia. Pa koe whewhine lewa o si nofo lewa whakamaa e api. He ka iaha api a ta iaha whewhine. Ka aha api o kia whewhine ai o koe api a. Ai ka uhinga whoke ko whewhineu ne whakamaa teu I, he? Ai whanki candle, ai ki pui. He? Ai maupeki mea kai ke mawhana e motu a. Alma ki cornbread, alma ki banana cake. He? Tau alma ki whai puteni. Hai whanki mea ki whai kakai, ki tō pai, ki lusipi. Mea ke teu he whewhineu. Koe koe motua wa ene ki lunch almoe ke ngawe. Mea pehe. Ai koe hanga ia ko koe o relationship. Pakapau lewa o ku whangita mai ki kou ke kei teiti ko kou te kai ke mari. He? Ko hau koe fuafua kou ulaki mari. Nei hau po ewa mai ka au. Iho mau api. Tānge he tamai. Koe hoko pe tahawa. Hoki toa. Pehe ki tamaa. Oh, e lama ki o alpa o te tāmaka tupo tangata mai. No. Ko o hupero ki tu a tapna ke te tāmai he mohe o whewhine ke aru ke ngāwe. Pero man te whake taimi ko e o pau ke te nofo rerei. Ka ulaki mari na o nofo rerei.
Pau pe ke te koto maria, tō taha pe o te au. Koe ako en koe relationship, koe culture, koe kautonga. Tō ke he tau hata toki muri, o tau alo he civilise, he? Ke he pe ia. Pau ke he pe a tonga he taimini ko au whanonga oa, o ku ke he e taimini koe ki hange ko taimi koe, na tau tupo kei. Ka kau tānoa en ke mo ui whakatātā, eku mea koe, ne ako i au tamai. Tap ke alo seo whaiva, maha tā. Tap ea whoki koe haupe ki murini kau ke ako i whakatonga pe whoka. Ka kau uhinga en pau ke hau toko tā. Ewa mai ka kita pau ke aimuki i palu, he? E ki ve e fireplace. E ki motu ane hao ewa mai pau ke aimuki ewa mai ki whaikawa. Ka kone hoko peta hawa alu, tapna kai mohe ofifine. Ea koe hanga e koe relationship ka tau culture ma tau tupu hake koe tau tolu koe tonga. Pea ke he taimini he ko hao e whakasivilise i he taimini. Pea ko tonga taimi koe tapu ke te tau ngutu ke te tamai, pe ko te whae. He? Pau kei tae pe ki tau tō a koe. Ko taimini ko tuki he o hofi he whoha ia mo ofifine tamai mo whae. E whoki kono uhinga ko more ai mea koe respect. Ai ni koe me whakaapa na e whao aki ho tau whoi culture koe tonga. He pau whia mau e ke tau whoki ki ai. Pau ke tau whoki koe ki ai e taimi kou tau lotu ai mo whakaton mala, mo whakaton tonu e tau mo ui. He? Hape te ki mea o te ilo kuhala, o te lotu ke otua. E otua whakamare ia. Tataki au mo ki whamiri, whakatontonu hoku maari, whakatontonu hoku wife, whakatontonu hoku huse pānit, whakatontonu hoku whoha mo hoku tōra. Hoku whangamokopuna, whakatontonu hoku fiancé, whakatontonu hoku kau me a. He? Lotu ke he otua, kene whakatontonu. Pehare he otua a te poto. Kia te koe whaka otua, ke lava pe e ko I loi. Oh, whea mau ki uwhai e, ka pau koe ki whai whekaua. He? Kano ngā whuke o lai whan ki whai whekau loi. I mean, where whan ki whai whekau. Ka nea ngoi, ko o toa peo kine whai ko hono whakamau I ki tau tolu. Ko o toa peo kine whai hono whakatontonu ki tau tolu. Mono ako I ki tau tolu. Ka whea mau pe ke tau wako e mea koe relationship. Ke tau I loi. Koe atamai e whine motu a o ku whonu colourful pe o ku wae aia. I mean, o whakauka e whine motu a me e taha he taime taha. Koe kakai tangata, it's like just straight. Koe nau nopu pia whakauka e whine mea pe taha ka pongpong. Pea kone os whine mea taha koe a te whakauka e whine mea taha. Oe aia ke te he keke nau, kakai tangata ke o te nau stress. Ka pate tau sio whakatātā ki mamani koe tau koe mamani. Koe ha, kakai whiwhine. Kakai tangata. He? Kakai taimi nau straight pe hai koe kakai tangata o kai whia mau e ke wei, ke full stress. O te zzz, honey, pehemo. I mean, taimi a koe nau os whai ke hanau ata mai tapa koe manato. He? Nana tō inu nau whai pia, kona. E whahinga ni igo iwi nau ki konga grass, paka hai mea nau iwi. Whahinga ni igo mihi e nau glue, pe koe ice koe mea ngō ai koe. Whahinga ni igo, whahinga ngai mea nau whai. He? Ai kono inga whuki koe whine moto pe zzzz, ai tungai whine moto ai. Ai whu kehe whuki atamai. Ko mea kau whemau ke tā koe he pōni. O ku kehe koe whine motua me he motua. He? Pea o ku whemau koe ke taitai mihi whine motua. He koho waia o na whawhai ko electric e motua ia kai homo a tia alu. Mā tā ke. Ko ne electrify pe whine motua shock. Ke motua an. Hangi. Ko motua ni homo a te motua ia alu. Ai kono i ngā whuki au pehepe kai tangata ai au nau keke. Tu keke kai tangata au lotu mo oni. O homa peo au ki loke lotu. Kai whanki whawhekau koe me whanki kai tangata au lotu loi. O nau homa tu peo alu. Hangi ko hakosi koe nei tuku ia tuku kerere. Mono ki mea tui. He ko i ngā whuki kai whiwhine whuki nā tūla pe ia ke vent.
Launga be all the time. Baby tau tōru papi ki tau launga, ka hame ka tau ta launga e. Kua pā ki tau launga. He kona uhinga, ka temko tai mahina ka kai tangata, kua pā ki tau launga. Alua te ngai fo i waia, me ngai fo i lau, me ngai fo i kape, me ngai fo i... Me a ke he whai. Ai kona uhinga fo ki. Hū rewa mea kua tai mahina. Ata mai ke he tangata. Ata mai ke he whiwhine. He? Pakapau he ke mao na wai mea kua mahina. Maa vai rewa mari. Pea alua te motu ai ta whaaki koe mo tau a. Kai alua te whine motu ai he ta whaaki koe pa me mechanic. He? Pe ko hai. Plumber, mechanic, who knows? Ai whuki tataha loto, fusi loto. Pa koe mea pia u hoko pia whuki kona uhinga he kehe ata mai e tangata me ata mai e whiwhine. Pa koe taimikou na taha ai e taimikou tonu e koe lotu. Ka paku na lotu mo oni, tena whanongo ke tukulolo tukulolo moe, pia na lava rewa taha. He utotonu ke taha e tangata mai whiwhine. Ke na taha, e taimikou na maria e mana whiawhaaki. He? Oigo, taimikou na maria. Dei taimikou na nafukovi. Ego taimikou na maria e. Na tok taha. Aika kuhinga koe mari uk whaka otua peia. E te tai bebe te ke mari tofi haku whaka otua peia. Tātene e au. He? Paka behe maha taha. Oh! Koe mari uk asi i he whola uk tapu ke vete. Iyo. Uk tapu ke vete. I he lao koe ni koe a Mosese. Tapu ke ta vete. Ke katolika uk tapu e vete ai. He? Ngai sias ke uk tapu e vete. Ka taimi kana ha ere masi suka laisi ko pekia he kolosi. Ka talatka ko a ko ia tu ko. Ke koe ka whewhekau e ni uk nau maranga nau to he tapu ke vete. He? E au straight pe nau tolu ia ke te aha ki mei wairi e ke whakau kau ke he. Taimi kana e ha ere masi su. Ka taimi kana ha ere masi su ko ha ere asisu ne whai. Nga kai ki uha wau ke u hanga o whakahalaki e lao ko a Mosese. Lao ai otua na ne whaka Mosese. Ke whake kakai. Isleri. Ka nau ha ukeha. Ke whakakakato. Ne ha o asisu ke ne whakakakato aki ene. Pe kia he kolosi ke whakamore tau angahara. Te u asi i he lao. In one condition te ke vete iho mari. O ka pau e alo mari au ia mo tau a. Pe alo pa mo e... Mata ke, sekretari, pe almo hano fereni, he, taimi kou whai adultery, ko taimi ako kou te lawai o vete ho tomari. Pe au e wholofola. Ki he, kau whai whikau kou ki nau ilo mea koia. Mo tāko ta peo ki nau ilo, oku, o tāri pe, he otoa ke te vete, o ka pau oku hālahata. I he mea koe ni koe nofo mari, ka tau pehe pe ke he mea koe nofo mari, he, paku whemau e ke te, au hani, au kai, kore whakamore ke otoa. Pako mea koe kore whakamore o ku whia mau ia ke whai. He, ka koe taimi ni te tauto whakamore e vare, e alpeo e ki moto a whai mea tata. Te whoki mai te whakamore, te alu whai mea tata. E whoki mai whine moto a mane alu, te whoki mai alu ki tori, te whoki mai te whakamore, he moto a. Te alu moto a, e whine moto a me toko taha ke, kai ha, alu ki tori, te whoki mai te whakamore. I mean, wow. O ke lawa tai tapu. Ka pahe ke te ke a koi e koe. Si, koe mea ko kui ko ke ignorant, it's a very dark place. He koe ignorant ia o ku uia koe hia i Amerika. O koe criminal, ai mea koe tae ilo pe koe ignorant. Ai au tau siatu pe ke otua, koe otua poto. Pe au whemau he otua tangata ke poto. Pe au whemau he otua a tangata a whiwhine ke poto. Ko mea ko wako ia tu koe he kutohi, mindset is law, he au whemau he otua e ke ta poto. Whemau he otua ha ta ata mai ke ta whakaukau, pa whemau e ke ta poto. Whemau he otua a tangata ke whakaukau. Pe au whemau he otua e whiwhine ke ta whakaukau, pa nā toki nofu.
He, koe mea ko vete whahinga mare ni ko hinga, kai peke whawhi tau laki e. He ku lere mai motu a ia he, kai lere te whini motu a he, kai peke whaha connection ia. He, ea whoki o kai peke na whetau laki nau he mea whakaata mai, koe ke na whetau laki he mea whakalau maari e. Kai peke na whetau laki nā mea. Ko mea pe hoko ki ai. Koe ale motu a mahata, pe ale whini motu a mahata, pe hoko ai mea koe vete. He, ka whia mau peke tau tala noa ki ai. Koe hanai mea, ke talawa ai o mau e mea koe mahino. He, he tau ilo pe tau whainganga whātonga. Ai, tau kai la koe me tau ita koe me teu tamate i hata. He? O tau short fuse foki. Koe whatonga ka kaitonga. I he mātua tangata, tau pehepe koe me mātua whewhin, e mea koe short fuse. He? Koe kai tangata koe nau ita pe, koe nau te rea nau tol. Tuki. Ta i aka hafu usea, ta i aka hafu ha. Palalafa. Here pelo. Ai mea koe whakapouri. Koe kai koe civilize, o tala noa. He? Ka taki ha, tangut ki laka ta tala noa. He? Paka beha te whinu mata, he ka tanoa, ko hemeka te whai tanoa ai. Ko os. He? Ai minyo whamare more i te paupike te whamare more i aki. Ka koe ne au atuko owa ko he to o toro ko he whai he motu apu, ko whinu motu ai whai kovi ko ia. O taimia ke a kahiki to. Pow! Out! Ouch! Get out! Ka pita ki toi pota koe. He? Porque os whai koe fuang hala koe ni to fia. Ka pita ki toi poto alko ki toi tori o. Whenke ke ako ai. Porque au kai, au hani ho moui. He kono uhinga, he ka pita tuko o barea. Ka o arewa ko ke tari mo one o toa. Pa koe fuke whahinga ia. Koe me e koe lotu loi o whakairi fiat. Te ke whai pe fo i kovi he ahoni, te ke ilo pe ko fo i kovi ia, ko fo i angahala, fo i hia, pa ke aluat pe a pongpong ki whare lotu pa ke toi maranga mai. Te hape he ui ke taha pa ke whai pe fo i hia tata. He, ai ko mea ui ko hia whai ilo. Tau te whita ka tau tau karistiane. O ku whakairi fia anga pe dangerous anga ai mea e tau taim kou tau whai kovi ai. He whia ma ui ke whamare more i. He otua ki tau tolu. Kona uhinga, koe tau ilo pe tau hia whai ka tau whai pe. Porque taim koe whamare more ki tau tolu, e taimi koe te tau au hani ai mo tau au kai mo tau kore whamare more. Ke whamare more i otua e mawanga hara. He? Ka koe mea ka kai kou loi. Ko tatu ka koe. Ka kai kou loi, tenau mohe whakaukai wha i loi ka pungpung, tenau ahak whakaukai wha i loi, te kou tatuen, tenau wawa pehe loi, tuk pehe loi. Kai whahinga ia ne tupu haka pehe loi. Kai pete tuke mea koe loi. Ko orea mai koe loi, ko o tangutu hifo koe loi, ko o tuu hake koe loi, ko o sia mai koe loi, ko o mānawa mai koe loi. Pa koe mea pe whai ka nau tolu koe te lotu mako. Whenga ke nau ririu, pa koe tai mia tuki hanga pehe o toa a koi ki nau toa hanga noa koi ko saula. Ta, hikaki. He? Tolong ki horisi. Hangai fo i mea te nau fōwai. Pa nau ilo i rewa, pa ke a koi ki nau toa. Koe mea koko whai e koe coaching, he kou ilo i koe ata mai o pere ngesi. O whia mau e ke tam whemahino aki koe tangata tonga me whiwhine tonga. He? Whia mau e ke ilo i ta mea kou post koe Facebooka. Tokanga ki he e ta tauhi wā, ho ta wā, moho kau mea, moho fiancé, moho mari. Tamai mo i wha e, tu whiwhine mo i tunga ane. He ku kai peke toi ilo he kakai e Facebooka, kakai koe ni koe na e drag up koe tonga. Ai mea koe ni koe kape. He? U ilonga pe kakai e koko kai ke kape he ku. U kai ke nau whai nau tonga i fukape koe. Na ilonga pe ho ta tupu anga, e taimi koko ta whakaapa i hata. Naina? Whima oi ke whakaapa i koe e tāko tape. Do no wrong to no one. He? Whaka apa e tāko tape. Ka paule re tuk whea taha mea ka koe.
ka pau ke coach han ko au, pe koe whai whekau, pa ke hao lewa a koi a te tau tāko ia. Ha koi whakarereipe. E whi mai ke kape. A koi. Mea koe koe put her in her place. Put him back in her place. That's my job. I'm a master coach. But mai ki whai whekau. I put you back. Come on. I'm going to position you where you're supposed to be. But before that, I got to tell you what you're supposed to know. You see? Te whainui no i atu. Ai mea koe koe nei kai whainui no i atu api. Te whainui no i atu au. Ai a koe pala pare malahi taha tau siope ki o tau kakai tonga. Mama takari ke he ka koe wako peo ke kau tonga pon. Relationship, 1-on-1 by Master Hello, by Tupo Hello. Ka wako peo ki whita koni ke kau tonga. Whia maoi ke ta whia mahino aki. Okay? Ka ofu ka kaipe ke whia mahino aki mohuki motua. Bye. I mean, it may seem like it's short fuse. Hey, I give you 5 years of my life. O te kaipe ke ako, te ke poto a whee. He? Te ke whai a lotu ke mooni a whee. Ka pau koe ki whai whekau koe. Te ke hau ko hilo loi mai kien koe whai whekau iau koe ke loi mo kai ke kape. I mean, ko a wene ka whai whekau nau kape nau tau laka nge kape ka kai ko kona. I mean, no. Alpe ko lotu pa koi whamar ke o tua hoangahara. Tuk noa e bea te pohelo ia. Mahina? Ai au whia mao ia mea koe ka whakaapa-apa. Ka siko taim kau te maari ai. O whia mao he tangata kene o whai hono maari. O whai au. Na o maari au, ka tamai au ki whanau. Ko si anana mao ene mea me New York. Koe muri. Pa koe maari pia koe na e loa he ko si anana e mea koe mahino. Pena ne tauhi au. Na kai ki u whia mao ia. Ne toki he mai peki o alo ngā aue ke wako, he mea koe ngā aue. Ka nā kai ke o whia mao ha mea. He? Hane provide, pane o whai au mo ki whānau. Ka whia mao ke tau wako, ka tamai, hange pe ko tamai. Hane o whai e whai, pena ane tauhi ki mauto. Rā o ke malolo e mau whai, ne si tauhi pe ki mauto. Kai pe ke toi maari. Okay? Ako ko hinga ko, ako whia mao e tamai, pe koe si ana, pe koe husband, pe ko hoto fiancé, pe ko hoto kau mea kene o whai kita. O te raka ka ofa e motua koe aha toi tahaka o whai kita maari. Mahina? O whau uu, ke whanau mai motua. Te aiko hata hake raka maari. O whau maari. Peka pau te ke alo whai ahia, peke hao peko tala loto, he usaian ke tala mo ni, ha mau ilo ato ke loi. Mahina? Peko mau ko teimko o whai ka kai whiwhineu nao, whakamare more i mau pehia ko tā pia ka kai tangata. Ka koe palo pare ma penia mo ka kai whiwhine. Ko kai tangata u nana to asi e nau hia, ko ka kai whiwhine teimko na oai maha taha mo whai hia. Please, te nau mate pe na to me whai hia ko ia kai pe tala ia. Oh no! E tala e kono best friend. He kai ilo he motu ana e aluia mo he best friend e motu a. You know what I mean? Ka taimi kou ita ka kai whiwhine ko ngata whoki. Pa ko neolo ka kai whiwhine, you just wait. I'm gonna catch you. I'm gonna break even with you. You think you're gonna kaka e me? Tuko e whai kawa kai ke o mai ki api kai ope o whai ngai fu mea kona kou whai he kasino mo hai where reiki ai. Tari ko hena. Kau ki i tekolo i au i aho where ni ke tawhaki. Ani ko mea kou whai ko he kakai tonga. Alua tia mo e where ni motua. E wike ilo he motua. Pa tem ko hao ano where ni ko na kai ho na api whakui taha tu. Hai whit motua ngai mea kai ka whakui taha te where ni ai. E where ni ai husband. E ilo he husband. Ako ki motua na na alu mo hao ya mai. Awa ko ne uhi ngā ko ne tō ia ko koe mo ui ko ke so tōma ko mo komola. Kai aha me ia ko respect. He? For an eye, for an eye. Tau here mai a ngata ki he kosi. He? Olo mai ngata ia kai tui ulu ate kosi ia mo no fumea.
What you say? What you say? Tali ko he naka ala whaika, wa ala uia ke motel 6. E te ke ilo I maha ki mea. Ala mai tau a. I mean, koe whahinga. Ai ko tau pehepe koe tau whahinga nofu whakamari ia. Koe mea koe wheke aki mo whe. Tau pehepe whe tuki koe whine moto ama moto. Ko ania o kei ilo ia pe ko hai malohi. Alua te whine moto ae. Paka pau aku alua e mari pa nofu ai whine moto a. E tame ni ulakange alu e whine moto a. Pe aku taime ni ulakange hia e kakai whine. Oua. He kai peke ilo na Mariana me e whine moto au whai. E taime kom nau longo ai ko longo ki he mate. Oua. Tuk vete peke a pātere. He? Ka tau ka taime kou ita ko kai whine. O rea ake ita ko e whine. Tāri ko hena. Pa kai whine whaka te nau ita e. O ita whakamolo kau. I mean, os se ta oe ua noa o kei brought up pe foi a whea ai motu ana e whai. He tau hongo fuluko osi. Os se fu ta oe ua noa. Ke siat. Ke sio maha fu mata na ke whai e moe he kai pe ngā loi he kumo ui. Ka te siat kira ki motu au toi mahi turi ki. Si, ko te pehe ki te ko ngā loi te fu me e taimi ko nau ko nai. Pehe whine motu au. Ka mea ka ngā loi au ka fisi ia. Ai whake ko ngau kehe whake atamai e whine motu au. Kehe whake atamai. Nā maari atu mo koe na kake hanga o maha mea ke o alo nofu ai kake hao api. Vare paku. Vare paku. Kake hao api pa kake hao lohi a ki iau. Nā ngahi au he tamai ma wha e penai. Hamo ha. Peo hao ke ofa ia koe pa kake alo ame. Ko ita ni ko koe ai. E whine motu au whake. Mo on be whake whine motu ai. Kake mea te whake kai tangata o straight whake honau. Nau atamai, he? Ka tangotu kai tangata koe o swe alu ia ina fu hopi. O swe alu ia inu atu hafu fo I pia ha feitu o pehe motu a koe alu eni o si wike ua pao tok foki mai kai tuke ke pahi he tangi, he? Koe hanga fuke ke fuke ai tangata mo I whewhini. Pako hona o hinga, na ngahi peke pehe. O attract I opposite. O attract I crazy go ai kakai whine ki he crazy go ai kakai tangata. It's just a track. He tape hepe. He ka pau ai kakai tangata ta tau pe tangata go me whine go. He kai ha me ko me manako aki. Mahino. Ko manako atu ia ko e ko uhinga o ke he ko me au. He ko sa ia hoki. Asima ho vae. Asi mai ho ta I mai fo ipulu, tenisi. I mean, whatever it is that you do, it looks good. Paka taha ko iau fuhu, ko sa iho tuki. Uppercut. Paka taha ko taus kemen ko sa iho kakai whine. Paka taha ko iau akapulu. Man, I like it when you run with that ball and you just like, all of a sudden the ball is dropped. Fumble. It's like it makes the woman like go crazy, you know? Or when you touch down that ball. Or about the basketball, I like it when you dunk, you know? I like it when you just fire in it, like, oh, wait, pow. Did you see it, honey? Did it go in? Dang. I knew it. That's what you call opposite attraction. He tau sa ia. E whangi mea ke ko whai he motua. Mai whangi mea ke ko whai he whewhine. You know what I mean? Kai whia mau e ke dull, mo dry. Have you ever seen... O kai whia mau kai tangata ke square, pe koe pa ke rectangle, pe ke... Have a personality. Ako mea whia mau ke kai whewhine. O whia mau ke ta... Sa ia hataha o wano ki personality. You know? Ki hiva mai ka whanongo. I mean, ki kuki mai hau ki lusipi. You know what I mean? Mea pehe. Nowe whin motoa pehe tani. E lama ki ata ki lusipi a honi pe mai motoa. Haki ke sio mai ko hela hanga awe. Ha ke, lera mai ko ki hau kuki. Si.
For 1 minute, o ki whakananiwi atoa ke alawhai mahu ki haka, ke kaikaela pe he mai smore pe o whai. Ai whaku whe mau ia ke whetoka ai aki. He? He i kai te ke nofo goe pe whine motua, tata taipa pe a mo whakamaa apa, kai ke ki whai haki mea ke ki, haki ko ki makehe. Because sa ia whake, ai ke tau pepe ka kai tangata unau sa ia, iha whine o ku confident. He? O nau sa ia iha whine o confident. Ko hingang tau mari, because I'm a very, very confident woman. I mean, I love me. O ko laki ofa ngā ia apa, tok ofa ki moto. You see? No. God first, me first, and my children, and you third. And stay there. Yeah, that get along fast. That get along good. I mean, that's me. Okay? I'm so confident. I love me. I just like me a lot. I mean, this is me. Whakaukau e coaching, whakaukau e ha, whakaukau e whautohi. Kai ke toha mea na whakaukau. All kinds of stuff. Ako e kakai. Whakaukau mau haki motua. All I want you to do is to respect me and love me. Can you do that? That's it. No lies, no conniving, no talking to your ex, no posting your ex pictures online. I mean, whema oe ke whai mea koe whema hino aki. He? He ka taimako te e vai ka hata, pa te kau mea mahata. O te alko posi ho tāko ho ex. Ia Facebook a me ne video. Koe ha? What's for what? He? O ka taimako te maari e. O te alko te tāko ho ex. Oh, nei toki hao mei tori. A pauna ke fia mai motua koe na ke no whaitonga al moi ki tori. Ka koe ke hao ki Amerika heka hama. Pea, whawhetai, koe ke lava heka he hama tupou he lu. You see? He koe uhinga hano akahi koe ki tua, koe i kai ke ha uto. Moho vare kua, i kai ke whanongo, ke whai lotu ke mooni. You see? Ka pau pena e whai peha mea take mooni ke lotu pe. Kai tuko lohi aki e otua. Oh, she said, no, take a soki motoa kaka moan. Get out. Don't you ever come back in my life. You are done. You are done, deal. Next. Ako kuhinga ko ako. He mau ke whakaleo le vare. He mau ke whe ofa ake tangata mo e whine. Kaka mō me ni tipe. Ko ke tae whakapapai. Ai tangata ke he whine. Pea ke whai ai hafo i hia. O ko ke alu koe mahata. Oh. Kia te au i ako popoia mea ko vete. Ako haa mea ka whe mau ai koe te mohe bafa ka koe ke whi hia nak whai. He? Ka mea tu haka tātā i aka taha fukulo. Bang. Wait. O toa pe mohe motua. Pea. Pea ka motua. Masi. Ka hana au tā pe e hio. I kai koe ke lava mogo mana tui peho mena e whai. Ai koe no uhi ngā whoki. Koe taimia koe. Ko hawa e mea koe whakapa koe ke he. Ko to'o mai sāvolo mai toki mai here pelu mai mea he. Tuku he lalo mai. Ai whaka ko osi ita whaka whine mātua ai. Osi ita. Pakapau koe motua. Man te whakapai mana tui he motua e mea no mariki whai. Osi kau ngā e whine motua hano tuke. Pow. Pe whine motua. Si, ko hana tāpe e au. E te sio maha matako ke mana tui po hola mok best friend. He, pe hate whine motua. Si, ko pe hana e osi ngahi ho lusipi. Pe hau hana e osi kumi ho wala fo o mo su fo o. I mean, mea ke ko pe hau ko osi ho ita. Ke mana tui foki. Mindset. Ta mana tui pe tai mea ko ta fia mau ke ta mana tui. Pea, koe taimi pe o vai koe ha, tae whakapa i hata. O whiwhi ngai ke whakangaloki. Koe o tua pe ten lava whakangaloki. Mahina? Koe o tua pe whai whakamore. Koe taimi kau ta whakamore ki tau au tato e mana tui pe tau. Tato e ahak pe tau au pound he ulo motu apa ko whine motu a. He kono i ngā whukoe ha.
Mana tu I tai whahia koe mutua. Mana tu I pia ho alo koe karia kia. I mean, ko mana tu I pia. Ko mea kau whia mao e koe ke ta. Lau koe tohi koe atu po helo mindset is loa. Ke ako. He koe taimi koe ka ke whai hafo I vare. Oua. Os mau I pia api. He? Nea ngon kua pau ke whakamare iyo. Te whakamare pia koe pa te wakahi koe kuto. I don't want you. You're done. Bye. He? Mai whaingo pe. Koe koe whainga. Whakamare. Kau tatka koe. Oua nā ai ke uto hata. He? Ai pe ke mo poto whakatolo ua pe. Ko taim gau ke poto ai tangata pa poto ai mawhiwhine. Pea uk whainga tāref ke kākai hata. He? He kua osi siwa pea uk hofo I loi mai koe na. Don't worry. I'll be going nofo ai, pa ke nofo ai pe koe ai. Whitu ke nofo ai. I mean, ko os ma o me e koe mahino, kua pau pe ke ta maana I pe ki tawa. E mahino fo koe o koe ke counseling, he? Ko coaching, o kulaka nge coaching ho alo koe ke ki shrink. Dau pe he pe, ko te alo koe tango te mo shrink, hange pea counseling, po hange pea coaching. Ka kai ko nau coaching o nau toe ki make hange e nau wako. He? He nau wako nau to ke me nau ilo, na nau whai. Na nau experience, but nau expertise. Ko e shrink ia tau pe pe ka counseling o nau wako ia te ki nau tolu e mea koe nai ako I academically nau to ka te ki nau whai. E tangotu mai whenmutoa koe nā te ke hana maari ka kune hao ako I mai au he mea koe koe relationship whakamari. Oh, no. Ai aku te ako I hata I ha mea nā te lava whai, pe te tautau whai pa te ako mi ai. Ko te whai, tau pehepe ko whai le sonia nā te pāsi ai, ko whai le sonia nā te ako mi ai, pa ko te hao mai whai mahino ko ia pa te ako ia kata. Ai ko uhinga, o ke pe atamai tangata, me atamai whiwhine. Ka uwhia mau pe, ke te hanga whakaukau e te mea ko te rea aki, pa te whakaukau te mea ko te post he Facebook a, he? Kauka post he ni ko pehe e lawe ai ha taha, kauka post he ni ko pehe I tai ha taha, mea pehe. You know, e uwhia mau e, ke he ka pau ko te politiki pa te tākata, pa te ako I ha taha, ko te uhinga ni ke tau kape mga fu mea ke whahe kakai, he? Ai uwhia mau e, ke ta mau e taua, tō ngai mea kuk mahino, ai au whia mau ia. Whakatau e tohi atu pou helu, mindset is loa, 1 and 2, o kui he Emerson. Tā I pe tu pou helu, asak, by the hardcover. He kono inga whia mau ke tā koe mea koe mahino. Koe mahino kui loto ki tohi. He kei te ako koe mea koe mahino koe nā, e whahinga ia. I mean, nak pehe pe au I ngahi relationship, nak whai, I mean, ko e sio atu pe koe motu ahe kai pe tori riu kai whai at pehe sa iai. He pak pehe pe ki tau tō. He? Ka teimu tau ofa ha tau ofa. Ka oa pe nā oso tau loto. Ka os pe loto ka kai whiwhine kone mafuri ka ni vaya. That's it. Ka e tangata ia, nā pina tō whai hia, pa nā whoki mai nā tō, nā kore whamore more, pau ki ofa pe ha nau mari. He? I mean koe, o hinga pe whako nau maari, pa whia mau pe ke whawhamare more ake, o kusai pe te whawhamare more, e kita pa nei alu hatu motu amaha taha, pe nei alu whina motu amaha taha, o kusai pe. Ka pa nei tō taha pe. Pe tō, ka tō oua? Maybe. Tō tolo? No. Out. 3 times, that's it. You don't go past 3 times. Ha o ako I ha motua, pe ko ha whine motua. Ai whahinga, ko futa we, ua ono, ua nima ho nofu, ke alo pe whine motua ki sio at pe. I mean, te ke poto awhi. Pe kai tangata, ke alo ai whine motua, alo motua, ta ue fiha. When are you gonna learn? I mean, what kind of life is that? You know what I mean? No. Whia mau ia, ke tāko.
ai me a koe relationship. Ai ni ko iat relationship, one-on-one, by Tupo Helu, by Master Helu, ke ako, ke tau ako. He uku mahina yo ke taimi pe kou tau tala noi mata, masi o pau ke tau whanong. Kou taimi kou tau noi me ki tahini, oku veni me pe ki tahini, e whikau argumeni ki whereni. I mean, really, are you finished? I want to go sleep. Tamai, dang, Mom, you're supposed to listen to me. I said, come sit in my coaching so I can coach you. Tamai, oh no, never mind. Aka ne ngā whukak whia mauia ke te tala no mata. He? Pakapau waha palapalema ke whetano. Ko Master Helu no available ke ha tala no moa. Mahina. O waipe ku ki I contract ki o nau tala e aho story ka ta. Te ke su I koe au. He? Iyo. Haipe me ke tala mai ka te au. Ko koe pe moa mo otoa. Te waipe ki I fi. Mahina ko coach ya. Ke whia tala noa mai iyo. Ko pau ke whakasio ki whai whia atu po. He te tala noa ka koe mai whai mite tau noa whiri. And the next 45 minutes, honey, it's gonna be a fee. Mahina? Ko tata noa te koe niak whiri. It's okay. O kai pe ke ai pe mo ki mea ke whiri. He kai ke totong mau pe. Pau pe ke te ki ofa. Alo ten ke pe ki a. Whia mau ke tau mai mea koe mahino. Whia mau ke tau ofa ke tau kakai. Pako uhinga ku si ha. Ai ate ki whai polo karama. Tata noa pe. Neango pe ho o lau mega te au tokanga ki ai. You care, I don't move. Whanonga pe koe. Ka wako I koe. Whanonga pe koe. Ka wako I koe. Mahina? Whia mau ke tāko. Ta mini iho ko wako I atu koe. Pa toi ako pe a moe. Toi ako ai pe au mo whakamanatu mai ka au. Ai mea koe o toton. Pe mahina whuki he kakai whewhine, ka kakai tangata, they have an ego. Ka pau kwa ha mari, ka pau kwa ha kau mea, ka pau kwa ha fiancé. Owa na ke tā palasia pe te ke malaki, ai ego koe kakai tangata. Tapu. Tapu ha. Tapu ha ke kakai whewhine ke malaki, ai ego koho mari. Ho mea kwhai, ha pai. Hapai ho mariki o lunga. Hiki. A kakai tangata. Nea ngai peha o pe masiko pa he motu o whakapiko koe. Hanga koe ke hori sio se mea koe ka ke hiki e motua. He whi mau pe ke tā. Hiki e iko e motu ake e lahi. He ko teimeu whi ai. Ila kakai tangata. Koe teimi koko whalahi aho nau iko. Wholahi. Teimeu nau whi ai. Owa. Hai pe me te ke kore ke motu ate ne whai. Hani ke whemaha o kofa o, hao sufa o. Ate tola ni mangi au ke ala shopping. He? Kai ke tateo ke thrift store, he ko ilo peo ke sa ia ka te alu ke Macy, au ke molo. Ko vahe pe ko atotora. Hai fia fuka whine motua. He? He ko mautolu ia ka kai whine, ke mau fia pe. He? Ofa mai ka mautolu, mai mau ki kofo o, mai mau ki fo I diamond necklace and ring, moha. Ke taimi ka nau mare ke ta mai ko ki whanau. O te ke ha mari pe he koe motu aina millionaire. Pe mahara koe mea ko whaavete ai mai mari makakai tonga, he ko hawa mo mea koe nau, na e whai mai he ta mai koe whanau, o whai kau. O hawhaka whinge whai at ke matua tonga, pe mai motu ai tana mari mai. Sorry atu, ko pehe au ko carnation flower pe o kusai ko mea pe nau la whakatau ko pehe. Tapna ko te kumaha carnation flower ka te au. Red roses. Mahina? That's the color of love. Ia taimi ko whai ko Valentine. Ma tu ko au ia ko, one of the biggest day for me is Valentine and Mother's Day. That's it. Ka ke o whai au he Mother's Day, my Valentine, oh my God, te hiki ko ki olonga hapai. Teke I ko ke tau ke fufoi sunlight. Kai peo ki motoa. Peka osi koe malolo koe tamai koe ki whanau fo ki he koe taimpe koe na Valentine ne. Alo motoa ki ka nata ka e tawhitu e ne fly ki ai. Ha!
uma champagne ni koe lore, ni koe maulota whare matana e whonu he. Pink roses, pink, all kinds of yellow rose of Texas, red roses, candy, teddy bear, champagne, all kinds of stuff. He ever ko madonna ni paanga. Bea ko te motolo holo penga I whi outfit I koe taimoni koe ke taha mea. Pak os whakana taim whukia ona ko si maloloa te motua koe ke pena te si mari mamotua na ne si tau hikita mo te whanau. Pak o te hangua ko mari whako mari tonga whuki. Na si, kei whuki whawhi tauraki. He ko hawa o ku wawe whako ku atamai. Pētētētē ku atunga ku atamai o ku he wawe. Whaka koe mea kei whako New York whuki. O ko hawa o ko ofa whakaka kai tonga. He? Pako I taimu ko hae na mari tonga I o ko ofa o ku mari. He kona uhi ngā o ko sa iha koe ni ai maki I haka lusipi. Ki whai ufi. He? Ai maki I kare. Ai maki I roti. Malaise. O ku whakalata te nofpe moho to matakari. You know what I mean? Neongo pe e nau taimini I nau silo. Pa neongo pe taimini I o ku nau whapouri. Short fuse. Akahia te hori si o hawa, hae na mea whai, ka pe kita. Kau te ofa pe koe tonga, mahina? O ko kehe pe te ongo koe tonga whoki. Ai taimi kou te maari ai ke tonga. Koe whakataata pe taimi kou maari. Ba koe taimi kou hoko Valentine ia. O koe, o kia hango ki maari koe nau tāna. Kau kine I loko hae lose koe tala mai. Pe ala e keu ki tahine, tang ki tahine. My mom, pau ke whakatau red roses. He? Pagi ke ala mai ki teddy bear, ki candy. I mean, that's all I want. Pe mai motu aia. Whamore more atu hani o koe ki aha Valentine ni ai tonga. I mean, what? Whamore more atu? Ko pet, okay. Te whamore more koe tau ni. Tau ka hau? Mahine mea ke whain. Tau hau ka te tau koe ya? Ta mai ki tahine. Mom, ta mai ho husband ka te ako, haka lo se maha mea ke ai ko pet. Kai pika te mantu e matu ai mena tanki ai. Ka neongo hea. O te ki ofa pe whoki ko toki maari ko toki motua. Ka au whia mao pe ia ka ta ofa hata pa ta ako I mea kou sa ia e tō tāko ia. Ka pau kou sa ia he lo se ako. Ke kumaha ku lo se. He? Tuku a ha fo I tola me he I whi pa mo I kawa tō ngā ka ke alo whakatau mahu ki matala I lo se. Pa ke hao ki whakaheke I mai au ke u ki ongoi o kou ki makehe. He? Ka kai whiwhineu pehe. Ka kai tangata ka tau whainga, ka tau whaahinga culture ka tau tolu, whi mau ke a ko ia, ai mo alo whakatau maha ki lo se whine motua. Ka ke ki fōua tahe molo, pa ke alo peo ki pai maha ki fōi kofo, ke ilo peo no saisi. He? Te ke a koe pesio maha tako, alo whakatau. Ki su, ki fōi perfume. O whi mau ke a ko ia ke kai tangata tonga. Te alpe ko whai kawa hila pehe whakawara tunga e mata ke tau a. Ospe ko ia pe ke alo mohi api toki aha ke he wha. Api ko aha ke wha ko whesiot ko mata. Ah, mene whai. You know? No. Alo pe o ila pe ko hako pe taha pa ke whoki. Mohi. Ke aha ko whakawara me ke whai maha family. Pa koe mea tau whi mau ke a koe ke kautonga, ka kai tangata. Tu koe mea koe launga. He? Kau ke alo kakafu a kau, o kula a, te au honga fulu atua pa ke mingi pa ke hao. So what? Ko siana koe. Whakatete pa koe mingi hena kau alua kumi maha foi turmeric ke calm down nei pa ke sai. Mentoi ko holoto, ke mari mata ke tau he tō tāko ia. O te hao ko ia, o tau he tō tāko ia, pa ko os fo ia ia. Hei, na wanga pehe alai paanga. Mantui. Te mari koe mata kai tō tāko ia ofa ia kita. Ofa I ka atoa fo I package. Kau ka whia mau ke alo kaka fu akau, lere tau he fu akau. Mahino, toho ki ai, pa moho sariote moho o. Habe meo ke toho ki ai. Here pelu, hua, mea kaka akau, whaia, koe o whaia. Mahina? Pea koe o whaia koe ke whai lo ngutu. No.
Ke hau ko tamau ke ofa mai ka hau, pe ke ofa ka homari. Ke ofa o fai ake ngā ue, nima. Ka pau te ke tarango homari ke ofa e. Fe mai whine moto ake sio mau ke ngā ue. You know what I mean? Fe mai whine moto ake sio mai ke ha ma fo i mā, moha me i pata, moha ki fo i steak, i bea moha ki tola ta hawhi hatai. Ai fe mau ke te ngā ue, koe ka mea koe ofa veitongo. He? Koe ka mea koe pehe mai pe, si, koe tau ene whia tamari, you just say you love me, te kai piki ke mahu ki fo i me i lose. I mean, koe ofa koe ngā wei. Pe au show ake action. Koe kia ha ofa ia whai lo ngutu. Ka kai tangata kona kau tarau ke ofa mari, ka kai pek, te kai peke ke awe ho mari ki whare kai, te kai peke ke whaapapa e ho mari mane ki lose. I mean, koe ofa ia ku show pehe. O ki kai koe mahu inga mea kou te whakatau, ka koe te ngau e kou te whai o asia e te whakau kahoto ata mai. O whi mau e ke ako i ko tau ka kai tonga, ka kai tangata. Whanau naka. O te ki tala mai kou ke ofa mari, pe te ke ofa iau, pe te ke ofa ia hai, ho kau mea, pe ko ho so, pe koe. Kau koe ki ke whai ha mea. No. Talk is cheap. You know? No. Talk is cheap. Ko rea tun ko master helo no rea tu. Ako ke ofa i ho mari. Hai pio ke mari moia. Ko hai pio ke kau mea. Ko hai pio fiance. Ma o peho vahe. Osta tong hoi pila. Alo ku mea ki mea special. Ai ki kato. Ai me ki kati. Ai me ki fo i lose. Ai me ki fo i perfume. He? Sa tani. Hau na whakatau ho ki gift. Nau alo pasi he molo. Ko whakaukau pe ko ofa mari pau. I mean, do you know what that woman's gonna do to you? Ooh. Ooh. Ko tātun ka ko. Tene o whai ko. Tene whai mea ko tāpe. Tene cookie ho favorite dish. I mean, you don't know. The advantage is yours. You know what I mean? This is for the men. Ofa pake whakaapa-apa ko mari. Mahina. Whai hake mo whai hifa mo kumi hano ki su. E koe whine motu ai alo peo rivi ini. Te whoki mai mihe rivi ini koe haa ngau he security. Te whoki maa babysitter. Te whoki maa cookie. Te whoki kai mohe pe motu ane tuku mai me whai kau. He? Me whai ngai kai niu nau iate. He? Mohe pe motu a tāngul pe mai. O koe weekend ni nu koe ki ngā ue. Pe koe Monday nu koe ngā ue. O te whao haa mai ka te au whine motu. No, koe ki pehe mari. Koe mari u whi ofa ni he taimi ko tāpe. I mean, I know o ko tau get on each other's nerve. He? I mean, koe tau whesio whaki ko me motu a. Woo! Ka ke motu a ue. Kai ma ke au ko mane mea ke whai. Te meu i tai whine matua. E tangoto peo sio mai ka au ke ha. Ko os pāhia ho sio maho televisione ka. Au ki toa. Hua toa. Ave veve. Clinical Raj. Ai ka whine mātu afuke ko nau ita afuke. Get out. Ka pehepe motua. Si te ke sio whine motua. Ko au pe ka poko. Alu peo ilo he whai ka wapa. O alu ai pehe wike ua. Okay? See if I come back to you. I mean, this is the relationship now. Pia ko ai foke ko pahia moto ai fine moto ko pai. Ai foke ko kai te fine. Fi mau ke ta teu mau pe ko tamari. He? Look sexy, look good. O ai ke whakalala fua a mai ko hange mafu tau whare. He? Ko mea ko aloi moto ai a almo toa. Te ke sio a te peko ea ko hofu staila pe hofu ulu me konga noa is the same thing. No. Ai ki staila kehe. Ki whakamahere. Ki ai e wala ai ki whaiwala ko whafu ofa ma ki whailanuk sa ia ho mari. I mean, te ke tuia pe hofu mumu. Ka sio mai motoa pe sina ka ke mari ki whin motoa ka nau pe satu ke ko fu pulu ata. Pe neongo e ta fuluk hange maha fu pulu. Ka ai pe ke tamata rerei. He? Te tapulu pe ki ta weka ku ta look sexy. He? Ai lau ko hoku sister. Oko sino momosi.
Mamosi e kutu'u. I mean, my sister, she was big. Oh, wow. Ata ke sia me ka heko mamosi ata e kusio. Tapu. Na ke rea mai, Na whai ko rea ka mea ka ita. Ai fau whi mau ia ke I lo he ka tangata hanau mari. Pea I lo he whina motu a hanau mari. Koe taimi ko tepa mai mata koe motu a. Tui ha mea ke. Te ke tui a peho fu mumu pa koe mea hoko e lere pulu ia ke he pulu e ta. Lere pulu ia ke ki whina motu e ta. Ai whi mau ke ta I lo I koe hako in ke ta I lo I anatula. E hanga koe tau nofo. Ai mea whi mau he motu a. Ma mea whi mau he whewhine. He tau ke kakano. He? Ona ke pehe mai koe ia. O, koe whai whekau. Hei, koe whai whekau au ka koe fu kakano. Toko taha pe. Na e maa oni. Pe koe o tua e ko sisuka laisi. Koe ta tuu koe ni koe whai whekau ki taua. Pe ko hai ki taua pi sope. Fu pātere. Fu tapo o. Ka aku ta kakano. O ku iai ho ta kakano. Ua ta fie mau. Ua ta hori. Mahino. Koe kakano ia. He kai ke pehe mai kou hahawa hata mamani. Oh no. Oa. O ua ta veveri. Me ta hohori. Me ta ki. Fisi. Me ta ki whakaamu. Me ta ki. Mantu i koe ta ki. Pehe ki to the left. To the left. For hiwa ka Beyonce. O koe ta ki fie mau. But ua fie mau a si hana. E fie mau ia. Ke te waofia nge nofo mari e he taimi kou iloa he siana. Tem kou iloa he siana. A mea kou ne whi mau ke whai. Me iloa he whine moto a mea kou ne whi mau ke whai. Whi mau e ke ta iloa. Koe ne huai mea kou ke mindset is lower. You understand? I mean, he kai te ke tui pe koe fu mumu. Pa ke mumu ai pe koe he ahoni te ke mumu me monite ke sapate. I mean, no. Tui maki ta se motu. I api. Koe tata noe ni api. He? Tui maki sundress. Whirea mea ke te whai. Haki mea auxilika. Ai a whoke he koe tau tuu koe e whiwhine mo tangata. Ko pau ke ta aswhaka ofo ofa. Ko whiwhine ke aswhaka ofo ofa kono mari. Pa koe tangata ke hoko ia koe tangata. Whewheka mai ene sio. Mahino? Te ke hao koe whakamanif maho sio he te o eke tau ka koe peko siana koe peko whareiti. No. Whewheka mau peho sio. Tangata whewheka mau peho sio koe whiwhine. Manifi mau peho sio. Mo whaka ofo ofa. O te ke hao koe ke matolo ho sio ahe siana. Peko mea hoko to i rifia moto apa alu ia katake. Ai koe ako ia koe poni. Ke ta ilo e ta mea ke whai. Ta whaka ofo ofa mau pe. Ta whaka maa. Whaka maa mau pe api. Owa. Mahina. Owa na laka ho teu au i he maa ho api. Owa. Ko whiwhine ko api ia. Na a mau pe api. Mahina. Pa koe tangata re. Pa koe tangata e kou alo. O omi koe a provider. Ke tonga e whiwhine. Mahina. Pa koe ta ilo pe ho tato unga koe ia. Owa. Whakalata ate nof mari. Happy hour ai pe koe ia mohoa. All the time. Ave whanau whakamoe. O si a cookie. Honey, you wanna watch TV? I mean, you know. I am okay for a movie. I am okay popcorn. I mean, it's so whakalata. That's life. Papau ko kau mea. Mana tui o na ke nofo mata. Ka o arewa ku ke mari. Ke ke taim te ala nofo me tamsiko ya. O si disrespect ea koe pe o si in control ia. He? Mahina? O koe whi mau ke in control hata ka pau te ke laiseni koe. He? Whi mau ke laiseni koe ke whakamau i koe. Ia mahu inga. Pea. Tau mari. Ko au? Ko tau whiane ku mari. E whainga te kaha nau mari tō taha tau whiane ku mari aku. Pea au kore mari mai peka ka ea taim ko tape. Why? Because I have confidence. I'm smart. I'm very confident.
You understand? I like me. When I like me a lot, somebody else like me. You know, I don't care. Next. Plenty fishes in the world. Oh, heck no. Malo peko at heka hama. Get out of my life. Mahina? Malo mo tupo helu ke heka hama. Ke ilo ia ko hai koe. Tapu. Ke fia mea mai ka tupo helu. Ai kono uhinga. O ku te ilo i pea hok tu unga. Paka pao hala hau ki motua. O wa. Al ko fa tontonu koe. O wa. He ko ilo i ea hok mahu inga. Pau fia maka kai whiwhineke ke ilo i ho mahu inga. Kau mari tō whia hainu papeke hai tangata o kore mari ki tunga ane. Pau ke approve ki tunga ane pau ke tangata kanau sai pe kai. Mo kore mari mai ke whanau. Pe mai mo toa, ko mari tō whia kamego ai ke te alo kore mari ki tunga. Pe he kui ai hoku mahu inga. Mahina? Ne ngahi au he tamai mo whae ki au ilo hoku mahu inga. Pe ko hai au. Ko hai a tupo helu. Ko hai a mere. Finau. He? Ko hai a peni finau. Ko hai koe. Pau, ko taimi ko ta eke e ki tau, o ko wako e ki kau students, mirror yourself. Ko wako e ki alaki awhaha o lotu. Pake huk whale malolo, wash up. Pake eke i koe ki he fo i. Sio mai ko e fo i mirror. Ko hai au. Tamai ange ko hai au. Ko hai ko purpose on earth. Hai mea to ton ke whai. Mahina? Eke i ko hai koe. Paka taimi ko ke ilai ko hai koe, o ku ke iloi ho mahu i ngā. He kai hau ha motu aia, ke ne hanga tā koe. Pe ne hanga kākā i koe. O wā. No. Iloi pe ko ho mahu i ngā. Paka taimi ko ke iloi ho mahu i ngā, ka taimi ko rea maria tata. Alo rea mari ko tā mai pe ko tunga ane. Ko au ia, my father and my brother. I mean, na mau tupa na mau whaka apa-apa. Na whakangofua pe utamai ke utaha whangatunga ane. Ko whaka apa-apa. Tap ke ala utunga ane o tāo. Tap ke kape in front of me. Now, ala mau utunga ane, ma fufaha o koe ki utunga ane kon ko tālo. Now, alu ke molo pe whai, taimi koe ke totongi ko i hene, ke totongi ko koe telefoni ko ke CS. Koe tamsifo ko maa. Ko pe hata, alu pe ko tango tu ito tamai nao. Ko fi tango sio pe henge o ilo. O tonga pe matu ai ko hae ki tamapalangia mono kau mea. Whai nahe tau kape in front of us. Os mei pongi au ia. Loto au ke pongi a masi o si hila pa ke holisi. Sio a tau ko os fo hake mai fu tamau tuki i hau tunga ane. Ko pe hata, ko hame ke tātou si tamai. E whanonga mai pe ke tatu o ka kape ko pe hena ilo mai he tamau ko tu whewhine au. Arang pe mai tunga ane. Kai keu kea tau te tae ke mahaki. Hai security pa whakamatalang ke security. Ka take o si puke tunga ane o awiki. Koe mau culture au tapu ke kape hata. E teimi ko tu oai mo tunga ane. O tapu ha. Uhange koe ha. Hoka herei. O tapu ha. Ke kape hatu ha. Hataha in front. I hatu whewhine ma tunga ane. Ka tau sio ke mea ko hoko he neti ko he kautonga he taimini. Liu ia me he tonga manu. Manu kai vao. Kape whakariria. Kape pe tunga ane ia kape pe tu whewhine. Man. Oh no. Not in my family. No. Te tai a kau kaha toki. Osi ai pe koe. Mahina. Tapu i mea ko kape. E tunga ane mo tu whewhine. Whaka apa. Na kai lava whangatunga ane au kia o tae kofu in front of me ma whangatunga ma ki te hina mo tau ke te. Tapu, nea koe whakapapa. Nea koe mato tapu kai tuu. Tapu e sio ngutu. Mahina? Tapu e sio ngutu heka kai lalahi. Lere ki loki koe ki te whehi koe. Peka pate te a koe pehe te whanau. He? Kau ki tahine koe ni koe kong ki tamai ki unau. Kuna pat nai le whatonga ko whiano a koe. Tamai muri whoke. Ka aku a koe. Kau tamsi o 6, 7. O tuki. Ko tuki a pau tuki.
Fusi hifu ki lalo tuki. Ako ya te wanga whakatonga wa ko e whakapapa. Oa na, ka tai mini ia, tau sia ka tau tolu ke he relationship, e tamai, mai whanau, mai whae, mai whanau, mai tuwhiwhine, mai tunga ane, this is called relationship 1-on-1. Ka wai peha whahinga relationship pe. Pau ke a koe me ka whakapapa. Oa. Ne tamai, hana a koe ki mautolo. I brought you into this world, na koe ke mamani. Pea teo, ka teimi ko ke whakapapa mai. Te to'o koe me he mamani, ko rea mautamai. Monsieur, sorry, Dad. Ko taimi ko ke whakapapa mai ka te au, te taki koe me he mamani, ko rea mautamai. Oa. Na mau ki hila atu whenga ke no, ko ke play he mautamai. Paka kukui koe koko tupo malhola. Whahingoa ki ai au. Man. Masi, ko tataha pe au he kukui ko puna pe me ste puorere. Pai ano tau ke reka. Ka koe tā whuko a koe. Toko si o ngutu. Lera ki loki. Man, can I just sit here and watch my parents? No. Go play. He, ai whuko a koe ke oa si he koe mea ki ai e whenkaure ka pau. Ko tai mini ia. Kape whatoa tu pe tamai o kape at pe kasi o mai pe ki tahi ne. I mean, kai ki a mea koe whakapapa. More me tonga. Ai mea koe koe whakapapa. Ai ko hinga ko aku whemau ke whakafoki. Ako i mindset is law. Ke whakafoki ki tau tolu. Mo tau hako, mo tau kakaitonga. Ke tau culture koe mea koe whakapapa. He koe ne more pe whakapapa e me mari. Me relationship. Koe ne more pe whakapapa e me whonua. Pa me nofo whakafamili. E tunga ane me tuwhi fine. He? Pa pehe ke tamai me whae me ne whanau. Me mari. Mon huse pāniti. Koe ne more pe whakapapa e more mea katoa. He? Fia mao ke te ona. Ai mea koe friendship. Ai mea koe mari. Tamai me whae. Tu whiwhine mai tunga ane. He? Fia mau ke honor it. Hold it up to the highest core value of your life. Pero hao e me mindset. Hao e me atamai. E nai ako e he otua, e wholofola. Ke te poto. Po e teimi kou koe ke te poto au te whakapo uri. O te he. He? Ke teimi kou wahe. Ko taimi kou te mare e mātau whakapo uri, o te sio pe ki te kia. He? Ko te mare ko te kau mea mātau whakapo uri, te sio pe kia. He o whemau e ke te mare mātana e a koi. He? E ka pau, ko kua koi atu, ke tau tolu ko ni whanau, ka pau ke whanonga mai, ka pau ko koe ena, o ke whulahi pe, ka o te kai mau hamari. Lotu ke otua ke ne atu hamari. Lotu! He nai omi he otua e whiwhine mo tangata ke na maari. Nai omi e ke sio at peko si ana ke whine mo toa koe o ke sa ia ai ke kai peki ke lapa ko rea. Rea ki ai. Alu ki ai. Ape foi lose. Whimo ke rea na haere mai pia si sukte ke hao maari. He? Nai whao tau tolo he otua ke tau ha. Ke maari tangata mo whiwhine. Ke whakatupulaki a mamani. Baka pau ke lapa whanau. Ate ngai whiwai kone ko inu. Hele nā koa wehe nā whanau. Ka pau ko sela ena e whanau pe tau hiwa noa. He to hanko ki ai pe ke tau whiha. Ai ko ki hao pepe. Si. Te ke mā koe. Hei pa mantu i whuka ki mea. O tau whiohi e ka kaitonga. Ai mea koni koe pride, he? O tau mā. I mean. Whia mau e ke to oi pride here. O saipe pride ia e taimi go hold it to an honorary way. Ka taimi go alaka ho ta pride. O whakalaka ia i he mea go ta whia mao. Pea te ke kei pakpaku ai pe koe. Te ke te taimari ai pe koe ta e so. I mean, he ka peke hau. Ke pete ke whia koe ia. Whia mau ke tukutuku hifa ho pride. Moho o expectation ki lalo. Ka lava ke maha mari.
He te marito whihangia wau te kaipike ke marito taha koe. He koa. Nahina? Ke wako ia tuen. Ke wako ia tuen he ko osi ia ia. Tuku hifo hoki ulu ki lalo. He? Tuku hifo. Ka lava ke rea tangata. He ko usia uia ka koe te ke tai mari pe koe, pa ke tai mari ai pe koe. Ha ere mai pe sisu te peka ha mari au. Ka hau ka tape ka kai tangata ale a mari me kao. Ke tang, hei! Fe mape ke mari pe me toko taha. Ka tang whamare more. It's only one me. He mo kore mari ka tape he mai ke fe. Peko uhinga wako ia tu. Please. One person at a time kore mari me ka tupo helo. Foi kore pe taha. Kau whakaukau. Pea toi foi kore taha. Pea seni mai maha ki lose. Pea te whakaukau i. He? Waka mao ho stimulus check pa ke manatu i matu po helu. Mai ki whangia uia ma aku kai tuku atu tahawe ia ma au. Ake ke poto he mea koe Eva. I toi ako ia tai Eva ke kakai tonga. I mean te ala kumi ha aku ia fu muri. Ke umari mo ia. Ake ta poto he mea koe Eva. Ake ki seni maha ku ki Weet Bix maha ku ki kapapulu maha ku ki lusipi. Ko Eva pehe kakai. I mean poto ke ka muri he Eva he kau tonga. Ka wako i atu he ke uloto ke tō lalo ho tau kakai. He? A wai mea koe ha. Koe flower.com. Mahino? www.flower.com. Send haki flower ka tupo helo. A wai mea koe cash app. Send yata ki tola ni mange au. Ma e master coach. Ka pau ke sa ia ai. Cash app. Yeah. MoneyGram, Western Union. What you talking about, Tupo Helo? Wako in and make a relationship. 1-on-1. He? E hao pe. E toi foki mai pe o hatafe ia kono mari. De kai pe ke hao ki motu aia koe o eva mai. Damn. Hela mongo koe e koe ako e peka ke vare. Te turi pe o hatafe, te foki mai pe o hatafe ka hana ia mari. Kore wha more. Pe ke toa i pe koe waha. Ka wako ia, upe hepe te Eva kata. Fie ma uia ke poto he Eva. Flower.com send haki flower. Cash app send haki foi tola. Ka tepe ka te ke stimulate ka he check. Ave ha me ho kau me a. I mean, do you understand the word coming out of my mouth? You know what I mean? Yes. Fia mau ke ta poto. Alo e fine motu alivi ini. No fukoi api. Aki haka. Alo ave. Komari. He? Alme ki foi flower. Teke nofo pe o kai fu paanga e fe fine hene livi ini. Pake nofo ko hele hila halo ke toa. Tuku ho varhea ngā. Relationship 1-on-1. Ofa ho mari. Ofa ho kau mea. Ofa ho tamai mo fa e whakapapai. Ofa tu whiwhine mo tunga ane whakapa mau pe. Tuku e loi me vare kua. Tuku e kā me te ki side step ke tafa aki. He ukake ke poto koha mea. 5 minutes, 2 minutes. Ko hau ne whi mau ia. He? Ko mea no whi mau ke a ko ia te vare. Te wa koe ata mai, pa te ha a koe relationship. Ai mo ai haki www.flower.com. Ai mo ai haki cash app ke whine motu a. I mean, whine motu ke sa iai. Ke poto. O te ke alupe me fuwala ia te, pa ke alupe ia te, pa ke alupe o ta akau, pa ke whoki mai peo to e mohe me nam kurikuri. Ai mo ki tolongi ake haki i mei koa. Ai mo ki ai haki mei perfume, be ai mo ki... Man, te ke poto a whi. Relationship 1-on-1 by Master Helo. Ai, ke ta poto, whiwhine tonga tangata tonga. Te maua matoto e mari muri pa mamai matoto e ta eori ia he kau tonga. Kai whi mau ke o aurate kumi ha muri, ha fu muri milionea. No,
Ko whi mau pia ki motu atonga. Mahino. Hao, ke poto. Tuku whakamahu mai e koe ke hao so. Lere mai. Ha ere mai pia si isu ke tala mai pia ke ofa mai te kai peke ke sia magao. Whakahela. Ai koe tau wako e koe mea koe relationship ke tau poto. He? Pa waifu ka kai whiwhine ni ihi. Koe lohi aki i tō taha mano pe koe motua. Ilo pe kua hano maari ka ke whai pehe tui atu. A we tene ri akana maari ka whoke me ka a we kua whai au. Hane tati fuloi koe. E alpe motua ea ewa ke he tō a mo hai whoke me pe kona maari. He pota ang pe hana maari. O te talawa ang pe hana maari. Mahina. Oa. Tango tu pe koe maari api. Kei tuku atu pe a lusa e ke alo. He toi whoki mai pe a lusa e mai hala ata. Whakatete mai mo mingi mai. Tupa. E lawa ke toi tuku mai ke heka ho hama. What? No. Ka taki ko misti au e fu hama. Ko ala heka holo he mo TV, ka ko fe heka he H2 hama. Ai fe ma ke ta tangu tu pe tau ia. I hota tu unga. Koe mari koe. He? Whakapapai. Koe alu koe vare toi whoki mai pe ia kore. Koe taimi e te ke hai waea e motua. He? Whoki mai koe kau hai aho monga. Oa. Pa koe waea koe hai aki koe ka ke whoki mai. Not only e liriu ho hingoa ki he helu, her last name is Helu. Yes, my next husband's last name is gonna be Helu. He kono ui ngawha ko pahia wia he vare. Pa koe wae koe hai aki e wae taratara. He? Whoki mai koe ka arate wae taratara ai. Ke toki toi. Whamare mare atu tupo. Whamare mare atu e kua alu vare mai tau a. Whamare mare iau. Tapuni atu hongu tu mai vale loi vale kua. Tapu. Na ke te lohi aki au, okay? E ku poto aka wala mari mai vale. Ka pehe ta alu ka inga foki. Hek ta ofa pe tau eka pa waha ki motu alohi aki kita. Hawe te si ofa pe mata. Si atu peke hipa mai ne si oka te ofa pe ai. Ofa u pehe vale. Mea kui koke love is blind. Wee, kau si atu peke he tingo mai ho si o ke loi lohi a ki iau. Kau kei ofa pe ia koe. E tuku nai a fe e ofa he vare. He? But love is blind. Love don't see no thorns. Te meu te ofai. Whai mai hoto sister mo hoto. Whanau mo, te rea mai koko ke ofa pia he ki motu a vare. I'm sorry. Kei ke ila paha mea ko ofa e kau ke ofa pia ai nera pene vare. I mean, dang. Ko te mini, my heart is plastic. Ko hinga plastic iai, ke oa toi motu. Ana te hawa ki motu a kahi mai hok for i heart pia te mamahi ai. No. I have a plastic heart. Ako mapelu pe ia pe wei pe pe ko ke ofa pia. Mahina, but I am smart. I'm Master Helu. Pehe te ke te maua a Helu mei fe. Ai ko ta oinga ta to pe tawa fe fine he ta to tonu, ma ta mooni, whaka otua. Mea ko ta pe ta confident. He? Ko hae fe ere whakatonga ko ke confident. Ka kai fe ere whakatonga ke confident. I mean, feel good. Tu pe koe ai. Whaka otua. Loto. Otua. Koe ki motu ai, koe niu koe ki elpo kai me pehe ai. He kai pete tukoe vare. Loto ke otua. Ko tātun ka koe ua koe pehe otua ai kakai. Kakai tangata. Ma kakai whiwhine.
Kaya me e puri ke otua. Ka taki mioi, me taki tau here, mahina, me taki sia, me taki laka, I lope he otua. Mahina, pake taimi ko hanga he otua o mi hata. Ke kau mea moia, ke maari moia, pe ai hanga he situation. Hoko. Pake taimi ko hoko ai. Anga he whaki situation ko ia. Loto lahi ke otua. Pake he otua ia, whahina hino iko. Ka mea mahu ingai, ke join e masterclass ko atu pōhelu, mo ke whakatau e mindset is law. Sio? I mean, ko o whaine ka kaitonga ko ala te whaetohi. Ai maki api ako ke ako I ki tau tolo. Pau hao te laivi atu. Relationship 1-on-1. Ako I hatau kakai I mea ko ka nofo maari. Whai kau mea. Tau hiwa mo te tamai mo te whae tunga ane mo tu whewhine. Tau wā mo te whanau. He? Owa nā ai ke hanga he whanau o tai whakapapa I koe. Owa. Ko kule, ko ki tahi nea uri whia ngai au he polisi. Mau tamsi. Tapu. I rau, nā muri whaki nao pe tapu ke mai whai nganga whakamuri a koe ni. Fwoi moloki pe taha. A ki tahi nea o si ai pe. Sorry, Mom. Tapu. Tapu na ke mohe ap, fwok me ki ap. Taua nima o ke nof peheni. Tapu. He? Paku a koi. Ai whemau ke te a koe te whanau. A koe ho whanau. Ke nau whakapapa. O te ke a koe ho whanau ke nau kape mai ka koe. Proposition mai ka usat ka hata o kape ka ne whae mahan tamai. Owa, te tai pe koe ai tai mo tamai mo whae o si ai pe mo tolu katoa. A koe ho whanau ke whakapapa. Tai pe mo ka whei mamani ke nofo ai. A koe mea ko ke whakapapa. He? Ka nau tupu hake ko ia. Te nau have a good relationship. Te nau whakapa-apa. Te nau maari, ke nau whanau. Pa te nau ako ia whakapa-apa. Ai ako ki ako naki pe ako whai te pōni. Relationship 1-on-1. Ka ki fo in. Show fo o atu pou. Si tuku at ke kautonga. Ke tau whiako aki me ai. I he mea koe ni koe nofo maari. Koe whai kau mea. You know what I mean? Ka te tauhiwa, te tamai, te whae. Maka mea ta, ke ure atoa. Koe taimaka te maari ai, koto maari, he? Mana tui ma upe, e office ana, pe koe whewhine I he ne tamai ma ne whae. O te ke hao koe ke tui loto, ke ai ke whi atu ke he tamai ho maari ma ne whae, ma ne whangatu whawhine, tuku ia. Alo pe ko fine motu ape. Alo pe ko mari atap. No pe ko ape. Tau ho mari mo whanau. Ko taimi ko mantu ko tau whanga whatonga extended family. Ko taimi ko hawai e tuwhi fine o tuhu ia. Whahu ia. Ilo lewa ko hotu ngā hifu ko kilaro. Mahina? A ko ia mea ko Tongan culture. Ko taimi ko lea tamai mo whae whakapa-apa. Tatawai pe te whehi a ki tai ha tamai mo whae. Apa pe ko tamai o me whae ho mari. Pe ato e mari pe ho mari au me take ka te whok pe ka ana tamai me whae me no te whiwhinu mo na tokoa. Mahina? That's relationship 1-on-1. Ke tau iloi. Nea ma pe te whakariri he whie poto mai e ki tokoa hoku mari pa mo hai. Ilo pe ki te hato tuunga. E ki tokoa ho mari te siatu ke whie pure maha no tu whiwhine whahu whokia. Ilo pe ki tato toonga. Ke taimi ko ke ilo ho toonga. Pa ke taimi ko ke mahei ai mo toonga palaparema. Pa ke taimi ko ke ilo ho toonga merino. Mahino? Pa whakapa-apa. Ka mea ke ta ilo I ka tawatonga. Ko tawatonga o extended family. O kai koe whai tamai whae pe me whanau hanko mori. No. Tamai, whae, whanau, auntie, ankolo, grandpa, grandma, all the cousins, whoever, second cousin, third cousin, the whole family. Ka te maria koe kautonga. I mean, the whole tribe. But it's okay, ko family koe anga whakatonga ai.
Naina, kau whiamau ke tā ako ia ke tā iloi. We are who our culture is. Nea ngope ulele hake culture kau tongai tai mini i ke ki whakalaka hake he mea kouton ke whai. But that's who we are. We are our culture. Paka taimi kou ka kia hato culture ai, paka kia hamau inga i ho whanua. Ka mea kou ke whemau e ke demokarati kua tonga. He ka taimi kou ta demokarati ai, o ku ta whiri ta kama. You know what I mean? There is no values. There is no respect. Yes. Ak mau demokarati pe Amerika, hek mau nofi Amerika. Ona ke pehe kou ke Republican o ke demokarati Amerika. Please. Ka fufanua demokarati eni. Whether you Republican or demokarati, you are in a democracy country. So, sai pe Amerika e mo fefua. Ka ko taimi kou tau tonga ai. Ko tonga ka ki whanua si isi. Te kia ki whanua si isi aila ni e hoko democracy. No. Never in the history of my money. Ke ako i he kautonga. No. Tau mona ki pe. Kau kia i pe ki sup demo. Ke hatau reo. It's okay. Whakapa-apa. Ke tui. Kau no pere mai hou eki mai whanua. Whakapa-apa pe. Ka tau merino. That's when you know relationship 1-on-1. Ka tau iloko tau tuunga. Tau whakapa-apa. He tāko tape. Mahina. Whakapa-apa ki he. Ko whahu. Matui koe whahu. Koe tuwhewhine lahi koe ho. Ho tamai. Ko whahu ia. O te alko kumi mai hiku koe tuwhewhine sisi i. Mo tuwhewhine a whaere tu tamaki. No. Koe whahu. Koe whahu. Ai tuwhewhine lahi. Mari. Papai tak whangofua te tuwhewhine koe whaere tu tamaki. Ma te whukatonga ngofua pe whaere tu tamaki ia. Ke whahu, o ka pau whangofua atu. Whai te riha pe whamiri. Ka koe whahu ia. Pua teimi kou te tai whakapapai ko ta whahu. O ka ila pokai mea hauka koe. Mahina. Kei te tonu i ke toi rea i pe toi we if mea koe whahu. O ku ua. Whahu, pa mai respect. They go together. I tonga. I mea koe culture. I lo i e koe ko haik whahu ia koe. Pa ke i lo. Pake ilo e hau eiki o nau whahu nau tohe tāko tape. Te hau koe, ka teimi kou ase hau eiki, te ata whahu. Pea tak whahu whalangangi pe ho rio whahu o. He? Whi mau eke hako i ke kautonga. He ko taimi nene 21st century, kai te ilo he tonga e ko haiki nau tolu. He? Hanga whukau tau siatkun ki tonga ke whukau ke kurea i koe ki tamakun ke drug dealer. I mean, koe a ko ipe, I'm a coach, a ko ipe tama. Like whato mala, like you turn yourself in. Pake toki hao lewa fie whai mea koe ke fie taki. Te hao ko taki kai mumia ta kosi ia koe. Mahina? No. Pea koe whukau tipo tā e niok whemau e au ke uhanga coach 1-on-1 ki nau tolu. Kai lava kau tipo tā ke nau whaanau ki business i tonga. Kai lava ke nau ririu o te whai whakatau drugs i tonga. Papai hua ta master hello a koi. E kau tipota ma hanau ki senta. Mo ofa he kau tipota. He? Neongo pe nau vare. Neongo pe nau whai hia. Kaki mantufuk mau no whai murini. Pa mau ofa pe kau tipota ne atmi murini. He? Kau whai mau pe ke nau o totongi nau whai hia. Pa nau whoki mai pa a koi. Pa a koi whakau kau lahi ke aha senta whakau tipota i tonga. Ke o ata whakotu. Te pau hero. Ke u coach ki nau tō. Ke u coach e ata mai koe kau tipota. Transform ki nau tō ke nau hoko koe businessman and businesswoman. Ka tau sio ke mea koe mindset is law. He? That's relationship 1-on-1. I want to have a relationship 1-on-1 mai whukau tipota, mai whukau drug dealer koe tonga ka wako i ki nau tō. Ke u au hani, lotu i ki nau tō ke nau whatomala. Kai ha mea whenga tā ke otua. Ako ke lotu ki ai. Ke toko ni ho tau. Whanua tonga ke au hani mea koko drugs pa moe. Aisi mea. Peka mea koe ke whaia hata ake ki boti ma ki t-shirt. Peka koe ke whaia e nau tolo he kakai koe drug IC.
No, ko ia la ko fai taki ko ia he ko ke fai e ko mea ko ia. Tuku mai he kakai ko ko ke pure anga mo ka taki ke na walasi. Pa ko taki le rei o ne whakakau kau i. Kana mea ke fai ko pure anga ke o. Ta opioid drugs. Peke te au ia. Kono coach ki nau tom hono a koe a kau tipota ke nau whakau kau. Because all they want is someone ke ofai ki nau tom. Someone to love. That's it. Love will conquer the world. Koe mea pēku whia mau e whakau drug dealer. Mai whakau e whi IC ha taha ke ofai a nau tom. Taha ke ne a koe ki nau tom. Kau whi maa kau whai ke step in ke a koe ki nau tom. Kau taki koe tonga. E ko the relationship koe kita koe taki koe pa moe kakai. O whi maa ke oa te oe kau taki e tonga. Ma kau minister mo hai fua o nau toi tila ki nau to. Kai te whi maa ke whai. Is ilo e au. Whakatomara. Liriu. Ka tau taha si pinga urere mai tau whanau. Mahina. Pako te tuu e koto wā koe taki relationship pa mai whanau. Hange koe ni ko whakaukau ke whakatuu ha mea i tonga ke toko ni e kau tipota. Ke ona te ue sia mea koe drugs. I tonga. Ka whengai ke au hani mo whakaauha. Hono a koe ki nau toke nau whakaukau ke aha nau ki kahau. He? Pako tatau pe ia me te nofo maari, me te nofo whamiri, me te tamai, me te whae, me te ha. Ko mea koe ofa, mau inga mau pe ofa. Haina? Mau inga mau pe ofa ke mo oni. He ku lahi me e koe ofa veitonga. Awa. Ka ke tala mai o ke ofa iau. Hanga pe koe kulau. Ai mo ki whakaukau. Ai ki flower. He? Hangi mea pe he. Flower.com. App. Cashapp.com. So many things. Because to say love by itself and don't do nothing about your love, woo, that's not love. Love is action. Ain't going to feel kapag te whenga ke whahatakon ke kau tipota ma kau drug dealer. That's love. Nai ofa si su ke takoto. Nengo e kure ai. I forgot drug dealer. But at the end, you still love everyone. We have to love everyone. Mindset is law. Ofa he takoto ape. Mo ape ofa. Ofa la ia te ketek mau tolko ta ape. Ofa pe tawako haki mea he poni. Ka tau toki hoko atu I ha taimi. Te watai. Ke he relationship. 1-on-1. Good night, everyone. Mamalo po uri. Pe taimi ke tau rest for tomorrow. Another day. It's going to be April Fool in America, so you can fool me once, and you can fool me twice, but you cannot fool me 3 times. Okay? So, make sure, okay, ke te kakai hata, whai totonu, don't April Fool anybody tomorrow. Okay? Happy April to all of you, and happy Easter. Ofalahiatu. I love you. I love you. I love everyone. Remember, this is the man and this is the woman. And this is the woman. And this is the man, like, a man you straight be you. Yeah, a man. You have to be a man. Woo! To the grip. That's what the man holds somebody. That's a man. And this the woman. All kinds of stuff. Anyway, the relationship 1-on-1 by Tupahelu Afadu. Happy Easter. Good night. Toodle. Until next time of Master Helu Relationship 1-on-1. I'll see you next time. Good night.